pina taru sanga tanta leo Chris Faufo. Lena taru sanga yo leo tau maua tua ina ya usosia sia wa matafu ina tafe mai. E whapea mai o le tapena e o sia sorvaya sore nei. Le tapena ile la tau nuu imaniani e momoli e ia kamaro kurisi i le Hrpp. E momoli ai. Mana tua la. Se uma mai o koe fo i mai i le case le langa i le vaenga o ke fia wha mangingo inga. I le vaenga le wa au mai lunga. E le tasi o ala leo whaasara lau. E winga e winga fo i le tusi le na avatu le official leo. Po le official attorney general. E le tusi na le na avatu e whaapea e wha manino ai. O langa ki lia mai le su enga leo. Le wa vatu le official attorney general wakilia la ko su enga ele ai se vaenga e a afia ia le kama ia le sunga ya Chris ele se vaenga fo ile na afia ina ia ile tulanga oni ana solinga tu la fono anga ile una lei rental ia se umala ko ka fo i mai ranga le ka ke il maka upu i CEO ngima le ufa ma vai ai umatato foi mai ai se avatu ai se vaenga e fa manino ati walanga le wo ma wo tutala o tai au nai momoli ai o le Hrpp ia mo vai mo todo ya la watete inei fa pesoli ele se me li lo rungor poka ya ele ai se me li lo rungor kau kai ai ya pe mo i pele mo i le ya ai o se ona ingalo to tele la umangiangi support malangolango le tatu pokalame ele umangiangi umofo inae le la ufa ilo mai ya si tatu talia matatu va vai pe monila ya le wa breaker kulunga ya fa ke wa tete wa vatu ina to tolo molinga taya ya ni se me ope momodi mana tu momori pe ele se fa ino na va nga uma paule va nga fisiringia le atau ole taimi le ole official fa nga palota male tūlanga o le atalia ai le candidate lea leanga o lena tuli mai langa luenga o lena tuli ok la kafe mai fa mangingo maka upula e manga ya kafe mai na avatu lungo le tauta ya e le masina ne tenei ai fico masina ne tenei na over tu ai ma proclame male atau le tusi lena taru sangai le sunga ya Chris Faufo e toi taru sanga i le poa da le LTA. E sui, peila mele le makarangoi, e sui le whaupunga instead of terminate po le kudi. Ai tu iai le, ai vatu resign. E resign mai. Ono le tūlanga. E umana e ar por kalamele na, ai fisotai mai tau ainga. Lau le ta ua suafa pa na fisotai mai se tau ainga o le sunga ya Chris ya tau. Le leile ma ai te whaftai tu fo i le uso na mai whasoa. Hafta ye le faina pe fono fo ya tu ele ai se nganga o se tau faina ia tuli au puina ni tangata po se tangata ai o le proclame nei tau te o ai su il matori ni le issue na fe so tai mai la tamale ia tau ma fa pe mai asiata o le ute fial watu e avatu le tusi mai le official attorney general e fa manino ai e mamale sunga ya Chris mai mea ia sa mai le sa tato li putia tua isu enga sa yai o fa tulo okay lau mai tusi na lau mai le tamale ia tau le tusi lau mai lungo le telefoni le tusi le ia tau mai official attorney general dio now o lena o fa ia tu I need to see that letter le ngai mo miele ave lungo proclame e mo ia e mawhai ono au whai atu o te talitonuina lau tala. Ai e le mawhai ono au avea whaapea i lungo le malu lau telo le atunu. Leanga, I need to see proof. Tio nao ele i o maiskusi a kia. Ai na lau mai la le tama le tusi. Ma au whaalongolongo atunga le tusi. O lea ua au mai ai le findings at official leo lato su enga. E kilia kama lea. Now, na o reach out to lo le to tonu le matanga i to tonu lava ia i le officer se yo su enga po o le pe ye se po le ala le mewa wa ese ye su enga ne ye luali atu su enga na faye leo mari su enga lava ia fa lo to i fale to tonu lava le matanga wenga o le su enga fa lo ko i fale ko kongo le makanga wenga
found him guilty. Yeah, was so. O le suesuenga leo. E kilia hai kama lea. Ona o suesuele, ai se au ese ai. Ai, o le mena tula I mai le ai taua. Na mua tau nu atu le tusi, apparently mua tau nu atu le tusi mai le official lawyer sili. Yeah. E whaailoa atu ai le suesuenga leo, e kilia kama lea. I think 2 or 3 days later, ai fato a whaile whai unga le board, ina ua mautūre la tau suesuenga. Ua ioe ai fo I kama lea. Na ia whaati noa le whainga lea leo mafua na terminate. Okay, tato wola kilia, langa ele whengumia ia. Ele se fo I suesuenga leo le ataua. Yeah. O le suesuenga lava ia leo. Na suesueina, pe iai se so okanga o Chris whaafo, ile una lei, rental. Yeah. That is the purpose of the investigation na leo. Yeah. Pirioka. E le iau le suesuenga leo. Pe nga suyer kama leangi number plate. Pe nga suyer kama leangi ownership. Ai pe nga access for yer kama lea faila ele kakaunga access yai. E le iau iai nga le suesuenga a leo. The only suesuenga leo nga fai. Pe tai le kama lea. Ile una lei leanga o le ua ka ofi uma for money laundry, for any corrupt criminal activities. Ma paua nga o le mea nga o yeri suesuenga leo. Lea lana mo no obtaining mai le tale tui foi lunga le tatu si lea fa mo le o le producer. Lea langa obtaining mai ai le kusi la lea. Lea fa mangingo mai ai. Vahenga o le findings ma investigations. O le tusi la lea, o le investigations lea I tonu by confidence. Kongwa kanga le vai lea o le matanga ruenga. Na mafua ai ona come to the conclusions pe na o whanga whai unga lea matanga ruenga a le official le LTA ma le board o le a whaamuka inga lau kongkalake, lau ngā ruenga tuli oe, leanga ia I oe inga nga ia access inga whaila e le kakau nga ia access iai ma ia whaia le suinga o mea ia e le sanga whao vai vai la oe, inga ia mangingo whasolo solo I ka kusirunga sila mai aso kom whai kawaku investigations into vehicle ownership transfer. Yeah. We write to seek your assistance in relation to an ongoing investigations on a rental company at Wadua Yala Yele. E ki whaikau whai oe ongor kako kaimi. A e alu ile parkala whalonga kōru. O I ngā le ka oko mai ai le mafua anga findings a leo. As a result, Mr. Fa'aofo is now under investigations for any involvement with Unalei rental. And due to this, we seek Mr. Fa'aofo's access to be restricted immediately, including access to all office systems, records, and premises, pending the outcome of the investigations, and until he is cleared by the police. Now, o le mafuanga le ngofia fa mafat pa karafa longa koru le akawa. Le anga pawa la o le mea la fa yeri so nga leo. Pe yai se connections ar kamalea pe sanga involvement with the Unalei rental. Wa umala nga faile fa ai unga leo. Le la ko fo so nga which is okay le ropo ai nga fa yeri so nga. Number plate o maya me umaya. O re kalala ua amai to tonu o le ofisa I le board. Ua ioe le tamalea. O ia na suia. O e mo mai lea kau. And that is why nga whai aila nga kusi lea nga kusi karosanga le board. Wha mole. Wha mama mai lo kou ko asaya ke au instead o le kurioa. Ai sui mai ar kou wha kou whala inga. Wha malolo le lau wha mavayak. O e momai. Anga si la fia e Chris Fa'aofo. Ele iai sanga mea se nga whai e kokong. Ele e kusi whaao yoi whaapea I le port. E sa alo kala? Ngai sa o leia. Yes. But he knew, he admitted also, I le swing o mea. On the other hand, o le suenga le au mai ai le kusi le loia sili. Ele o se o lai au mai le lako findings. Ele o maua se proof.
e ko ngeki mai ai kamalea anga ile una lei rental ya inga ia mangingo mamala malama so ya te ula le atawa ta oto ai ile officer o le LTA ai kia ele ka kaunga ku upanga ngoa ile fionga le komisinga o fainga paroka ele ka kau fo ia ku upanga ngoa le makanga ruenga mare port le faia la ai mai se ole sui ole malo le fast ele ka kau nga ku upanga ngoa pe qualified kamale e run ni la lo fu ale chapi e kasingi banga corrupt asia ka leo ka mai ka wa e ka kau le RTA o nga ave se la ko kangi le official leo ile mele o fai a fai la ele se kangi o vea o le sila nga fa le kongu le la ingi longo winga o la so kula fongo kongu fai ngo meia kongu makanga lunga ai le se record o so kula fongo le la fai atu lo tala le atu fa tai wa o meia langa ia la siu o le siu langa le wo va ia tu wo obtaining wa post fa lo tele pe ia fa tu o sunga ya Chris ma pe ia tau fa mata wa ile mata nga ruenga mani sio le malo i se su ona o le la wo fa mai o le o kiria mai Chris i so nga le le ai o le so nga o le va Chris ma le una lei pe involve lo ko rua i kupe mamane laundry ia that's it a ole melenga fa yero ko rua ko kongo langa ngaruenga ua ia solia ua ia solia ai ia ka yala o nga kofinga mo nga kiuki ua ia fa ai mea ele ka kaunga ia fa ia imkanga runga ngar malo ore si ula lele ya te wale maya a fei ka ngei la pe fe ka ngofia kuloa ma le RTA fai la loa ma le criminal fa pa ma kua o menga ka fai o le ai ka oko ko kongu fa lo ko fa le maka upu a Tuli e mara unga ruenga pia o ka ko a kuria o sia umega fai e ia le pure kampangi e nga ka inga ai ale mariria kampangi o kere la unga oi fa ka inga ele nga kala kuria ui ai ko ave ma urea ile kula fong o lea la morisi la fia e fa fonga mai fo ile ainga ma le fare tua langa o le fo o post runga nga fa sala longa pe ka fa fe o le mele fia kere o ita pipi le fai o le lewa e amo mai e fa ka ke e ma fa ma ka ul malo ale la fa yatu a fa fonga mai fo ile po da le ale le pulenga le LTA wala nga lewa a vea le fionga de par mia ma mingi ska nga wenga fa mo le tulo sila ne le vanga le a faila le u ava tule tusi Tuli ai fa mangalo ia fa lo to ifale ana mena fai a le pe folinga mai e tau fa tau te e ai ia tau faila lo le criminal e oi faila lo le morianga fa tu la fon le anga u solia ia markula fon on melia sao asiaka sao se mamao a kampangi ma kanga renga malo yes e kisor kula fon ma kanga malo wa solia kula fon wa kau o nga moria oi se ra mele wa kanga o yese mer pro TV yes aka o ngi fa ka ko camera so se ka kupi fa ka ing ai ma we angai ia o se kula fongo ai aka ngwana angai fa pe mai ia ongo kukuria o ai paulunga ai e o mai nga ngoma ese ra mo kanga renga malo langa o kuper malo se kar malo nga renga malo le ke ia ole ese senga la le na wala ngai le fa manino tato fo ile au fa fonga ia le wo fa manino atua le ngai le fea ia ile uto man mai ne la le wingol tala i telefoni upu mani tala i fa ingo so engare le ia ka ki ia pole ale po inga contacting nga me wala nga e ka uro so le atua ta uro so se me tanga ngo le e varu ro kauru mangiki o ka kingo o ka fisiri po inga faia tulo le nga mafu isia pe yang sa ngo ia le o va yan maka ngar kamingai the number one thing ele ko mo wele ku ya o ko o fa ku kuanga o sola fa ku kuanga o le ku ile maka ngar o le mela nga le finga ka nga wenga ngai kanga ka ye kamingai pe fea na to fa fo il fa to tuanga sa ya ile ku maka ngar wenga malwai al mero ye
ngal sawang su enga wala ngai ole loya sili le ongar kusila nga ave la sai ngi mo nga precious chang ai le don't get me wrong e ma fua o ngala lango mai su enga nga mai official loya sili le nga ole findings le ale la ave ye o li poki le ale la wa ave official loya sili wa uma sama ko su enga ele ise so kanga ya wala ngai fa ngofia nga me a fa ye o yengi share ni bank account share ele yengi bank transfer manga me o ki rong pawanga me o yesu enga le pe yese involvement ar kamale le una le o langa ia fa lo ko ifali ianga me nga sui ko kongor makanga ru e kongor ole official LTA la wa yo ye le ja te wa la wa yo ye o la ona ye iroina ko lo fo ye le fa pe ele o ye tu vale le official ale LTA il kai fongo mai la tou sa fa yer fa unga ele o ye ku vale aki nga ngai lo la wa vakule le kusia le pokia leo wa umala ko so nga e kidia af ka ngofia kuri kamale no ese mea mo sirfia le tunu ese ar mere nga so leo ese va nga le o tudia ona olona suina onisi o record to ta vale e ala ownership ma number plates fai ngi la sa o le o fai mo sui le ta pipi e kele akura la fai ngol mere ile ka ubalea ma le fa maungi o asa ko ka mo e me fa fai puli ari kumaro ya la ka ki kilo ye le atawa ataoa according le record to la ngadwenga ya akuri mai oi atao fo ila itulanga ya ta ilo pole ale ma walunga ole ale e afianga fa to le ale mamafa e ka oko ai to inga so tu la fono lea e ono fatanga o e ke ka moi pe fa kapula ai o nga ka moi na paula na le vaenga o te le imala malama le wingo la tala po ole ale mamafa ole to inga so dinga tu la fono ma mea ia e ono tapuni ai lo wa vanoa pe te tala ilo wa vanoa e fa wa yonga ona e alu fo ile ya piano fetu e fa wa wenga eru kauva so ele final le anga ole ele ita otomaini e ya la le ya ka kawar kanga kai e momori e pe mar ya pat o tuo pat tua e te tau ona manino mama la mai e ale tunu ya tasile na vaenga jau mo le fa manino ina ya na o fa longo to le momori le so tayo ya wa fo ile fainga palo to wala ngal pia le wo man fa ilo ai tu malo ya le la to fo fainga palo ta fa la li mo ma vai mo to ya sa lo fa ya la so kas le o to la so le la fa nga kai ya suikova as for ni ya sa wala la so fa o se tema fa nga kai ko ya bi ko pa fa un ko pa fa manga oi o le ua mau mai le isi vaenga mo sirfia le tato tunu le to le sa tu Fesiliai o le ua mau mai sina o tonga o le keiser ko inga o papa stu ngia so oi ya ha ngai le fa ya o le unga le ua ya la ua tu le ya tu o la ua tau fi ia se ia o ya o ke topa ona mau tonu mai la ia le sa o nga mau ko mai le unga le kusana watu ya ke topa tu ile va no o tu ya pe na tetaliina io ina le morianga ono morianga ne fa fa pe lima ya morianga fo ya morianga la watu until la october le foto e mai lungo le samoklopo ya wa it says here, former Prime Minister and leader of oppositions, Honorable Tuli will have to wait until October to enter a plea for 4 new charges of defamations and 1 charge of harassment. Fala. Na la ko inga sa yele court sa yele fa famsing o tele o mautin sei mai ala na to sa ili pe sa ruai e kula ia ale watu mai lava noa e tu watu ya o ki topa ia pe yo e ko inga pe le yo
por ha mela ave yo e mamao ya anga are wo o me ngaru ke fo ile ata wo a já mela yo e mamao ya le anga pisa mai ngei e o ko ngor ka par benge mai wa nga fo ile mel nei o te matua fo folai me uma ale mo ko ngi ala ile se plio fo ya ko le ngor ko ko ila bo